مامۆستا کادار دەماتە خۆش بە بەڕاستیژی تشتێکی گەلێکی خۆشە دوێ دەما گۆ ئەم تێدە فستیڤالێکە بڤیرەنگی لەسەر ڕاستە باکوور و ژاتی سووریە تایبەتی لە قامشت و وەرە دارخستن بێگومان کێفە هەر کەسی تێ تایبەتی کەسن گۆ بەشدار بوونن ئاگاهیان زێدەتر دەربارەی بێ فستیڤالێدا ژمەرە ڕاکین کی تێدا حازر بوونە تشتێک گۆ وەرە عەردکردن یان ژی وەرە پێشکەشکردن چنە؟ دەم باش بۆ هەموو تەماشەوانن هێژا دەستپێکێ فستیڤالە هەفتەمین ئا شەهید درۆنایی باوەر لەگەلی خۆ پیرۆز دکن ڕاستە ئەو فستیڤال شخوا هەردوو ساڵە جارێکی تێچێکردن بناوێ درۆژمایەوێ ینی هەر گۆڤەندێک چیرۆکێک هەر چیرۆکێک دیرۆکێک لە باژارێ قامش و پارکە ئازادی تێچێکردن دهۆ شخوا ڕۆژا دەستپێکی بوو ئیرۆ سبەژی دەوام دکێ سعات شەشاندا ئەv فستیڤال دەمەکێدا وەکی تێزانین یانێ شخوات سەرکێشیە سەرپەرشتیان بێژن تەف چاندێدا هیلالا زێرین و دەستەیە چاندێ پێرابووە ئەفدم هەن حازرتی و قۆمیتا ئامادەکار جێ تێکردن 24 کۆمن سەر ئاستا باکوور و ژلاتی سووری وەکی تەبلیبوونە کۆمەکێ باژارێ ئەمبێژن دهۆکێ ji باشووری کوردستانی تەبلیبوون وەکی بریا ئۆنلاینێ ji ڕۆژلاتی کوردستانê ji باکووری کوردستانê ji ئۆروپا هەر کەسی مەساجێ خوا دڵخۆشیە خوا تەبلی بوون ئەو ژی مەخواست ینی divê festîvalê wekî taybet ji bo yanî Bakur Rojhilatê Sûrî wekî Şam wekî pêkhatên din ji Kurd, Ereb, Siryan, Aşûr, Çerkes her kes tê de bejdar dibe lê çiqa me xwest wekî ê Sahel ê Dirzî gelê me ên heta pêkhateyên got ji derve jiyan dikin خاص هەوادان هاتەکردن لێ ڕەوشە ئەم تێدە ژیان دەکەن دەرفەت نەبوو گۆ تەولی ببن ئەواژی سلاوی خۆش بۆ vê فستیڤالێشیان شخوا فستیڤال تایبەت یا گۆڤەندێ گۆ هەر کەس تێدا بجلو بەرگێن خوا مامۆستا کادار ئەم دخوازن وەیەکێ نەهاشتە ناز بکەن ینی لە گۆری ژمارە نەها ڕاگەهان دەستنیشان کرد گەلێک کەسات بریا ئۆنلاین بەشداری vê فستیڤالە هەبوون وێ دەمێ ئەم دکارن بێژین نەل سەر ئاستا باکوور و ژلاتی سووریە تەنێ بوو بەرفرەهتر بوو بەێ ڕاستە سەر ئاستا ئەمبێژن کوردستانی بوو ji ber کۆمەک ji باشووری کوردستانی تەبلی بوو هەمان دەمێ دریا ئۆنلاینێ کۆمەکی مێ ڕۆژلاتی تەبلی بوو لە ئۆروپا مەساج هونەرمەندێن گۆژ باکووری کوردستانی تەبلی بوون ینی سەر ئاستا کوردستانی ینی وەک پشتگirتی وەک حەزکردیان خوا حەزکردنا خۆش بۆ vê فستیڤالê دانا نیشاندان êşxwa فستیڤال jî diyar e yanî ji bo yanî her kes bi çanda xwe bi hunera xwe bi cilû bergên xwe bi govendên xwe gotên lîzdin yani ew govendê got hatibûn ji bîrkirin hatibûn di demên rejîma de hatibûn qedexekirin got kes nikarî bû bi zimanê xwe bi nasnamaya xwe bide jiyan kirin li vê dê ev festîval jî mesajek ji wê bû yani her pêkhate her netewek her taybet di şexsê gelê Kurd de jî ev festîval ser asta Bakur û Jaltê Sûrî di vê dema hestiyar de em bêjin goşerekî di rojhilata navîn de dewam dike got her kes êdî bi hebûna xwe bi nasnamaya xwe bi govendê xwe yên gelerî گوام بکاربن و چندا گو هاتبوش بیر کردن هاتبو خدا کردن گووند گوش بو ما حسرت بو گو امروزه که لسر دکه دناف گله خدا جبو گله خو بدن پیشاندان و جاره دریا وی فستیوال دا همان دمه جدر و هاتا چکرن تایبت برش خو اف فستیوال دمدور ناوند داد هاتا چکرن نوی انسان جدا بو نوی وکی پارک آزادی و تفریبونا به هزار اگلجی لوی ده هاتا پیشاندان بله مامۆستا کادار bi taybetî di van salên dawiyê de bi taybetî vê sed salê şerên asnameyê ye yanî li darxistina festîvaleke bi vî rengî gelekî giring e bi taybetî wek te got li Rojhilata Navîn û li Bakur û Jaltê Sûriyê ji bo vê yekê min dixwazin vê ji te pirsin çi govend çi reqsên xerîb wisa em bêjin biyanî di vê festîvalê de hate pêşkêşkirin yanî li gorî tiştê got te şopand bala te kişand بەێ ڕاستە یعنی هاشخوام دەزانن بە 100 ساڵین گۆ وا دەولەتە خۆت کوردستانی دەبجێ کردبوو ینی ئەم وەکی بێ چاند بێ هوەر بێ مۆزیک بێ گۆڤند بێ گۆ ئەم بناسنامەیە خوا زمانی خۆ باخبن ینی 100 ساڵین گۆ قڕکردناش بۆ وی گەلی نەتەنێش بۆ گەلی کوردی ji بۆ گەلی عەرەبجی دەربازدار بوو ji بۆ گەلی ئەرمەن ئاشوور سریان هەر پێکاتێکی گۆ دە ڕۆژهیلاتە ناوین دە تایبەت di کوردستانی دە ژیان دکێ جێر حسرەت بوو گۆڕۆژێکی وها بە ئازادیە خوا بە هەبوونا خوا بە ناسنامەیە خوا
فلکلور و جلو برگین خو گروجه که به هفران ام بکاربن به وی چند دانه تا دموکراتیک یا گو پروژه اوی ریبر آپ بو گو ایرو تی در ریبریا خسر وکی بدن اوی بو هر کس جه خاطی ده دیگری و جه خود ناو وکی قادا چانده ده دیگری آنجا تف چاند وکی چاند هنر پیشنگتیا وا کارا بکی ایگو تولید بن بجدار دبن yani govendên ku hatibin ji bîr kirin, hatibin qedexe kirin, wekî govendên me ê berê. Em bêjin ji Cizîra Botan, ji Amedê, ji Qamişlo, ji Dêrikê, ji Kubanê, ji Efrînê, ji Başûrê Kurdistanê, heta bi dîmana ji Rojhilat û ji Başûrê Kurdistanê. Yani her kesî bi cilûbergên xwe bi rengê lîstina govenda gulser diketê pêşandan, yani her em dibêjin govendek çîrokeka û her çîrokek dîrokeka. تین اسکرین ابجی daha برفراتر yani یک دکاره بحثا وی بکی. بله. yani مساج جیجی ابوکو و حمو گل حمو نتاو برنگ خو. بله کرم بک. بله. ما مسته. اگر تو دنگل بدیس. yani گرینگیا. بله يعني اب فستیوالیا و چند روزا بردوام بکه متخواستن آگاهی درباره و دمه ده هروها برنامه اوی ده اشتناس بکن کرم بک. برنامهش خو دهو ایرو صبح دوام که 3 روزن yani 15 و 16 و 17 مه ساعت 6 دست بید که yani روزا داویجش خو و تبلیغونا 5 6 کومن و هری داوی و شهیه کور دارخستن و خلات جبو و کومانجی ورن داین. بله وکی دن نامه تا یعنی بانگات نرینات ام ببیزن تجی کساته که نافدار د موزیک د واره هنری د تخبت تچید بیج نرینات جبون فستیوال بویرنگی و لارخصنا و لهرم تچوات کرم بک. بله شخوا فستیوالین گوتن لدارخستن ام پیویا گو سالن پیشیاما گو ایدی فستیوال ما سر استا کردستانی بن سر استا روجلاتا ناوین بن گو هر کس تیده بجدار به هر کس گو وی پروژه نتوا دموکراتیک یا گو باش بلا سر وکی ایرو ریوبریا خو سر میناکاویا بدناویا اف به مالی هر کسی گو هر کس تیده خو ifade بکی ancak به پروژه دنا و پروژه د امکار بن بچاند خو هنر خو به گلی دین را ام بکار بن جیان بکن هر کس مناسنامه خو به جلو برگن خو به هبونا خو به گووندن خو گلری به موزیک خو یعنی daha بهتر و ایدا فستیوال می موزیک جی ای شانو جی ای سینما جی ای گووند جی دریا چانده د ام بکار بن یکیتیا گلان هبونا گلان سر و آخا مزبوطام یا گوب صد سالانه به هفر جیان کرنا اموی براتیا گلان دناوی پروژه نتوا دموکراتیک رام کار بن به هفر جیان بکن بحث کردن حدانی ام بگهنن آزادی خو امجار کردن و فستیوال هفتمین لحمو بجداروان ما گون حال ما تماشا دکن و جبو گلمی کرد و حمو گلنگو بیرو باوریا خو به پروژه انینا لریبر اپو ام پیروز دکن. بله. کادر گلکی ساعت خوش مالاتا و امزان دماتجی زدت نبود. کادر حسین هفسروک کمینا موزیک یا گل فستیوالا لباجار قام شاتول درخستن گلکی سپاس.